aho dushikiye hano n'umwana wavuye ruguru bamuteye serumu uwo mwana ahita avuga ngo kibaye igitangaza kuva mvubutse kugeza ino myaka 18 nari ntaraterwa habe n'isindano mbese hari ahantu muri kiriya gihugu twatekerezaga kuko nubwo kitari Edeni jewe ubwanje natewe isindano mu 1998 nibwo banteye isindano ya mbere. Ubuzima bwacu ko twari dutuye cyari igihugu gitekanye, wavaga mu bijojwe nijoro saa moya ukaja gutarama mu bibango. N'abafurero twari duturanye habayeho igihe kibi nyine kuri twe bakomeza kuza batwibinka, ubundi kandi twakoraga nk'abasaje bakunze guhuza abantu mu biganiro by'umutekano. Twabikoze igihe kirekire kijanye nk'imyaka nk'ibiri, twaye tugerageza kwicara hamwe tukaganira ku by'umutekano. Inka zaba zagiye tugahamagara abafurero tukaganira, zimwe bakazikurikira bakazigarura, n'izitagarutse zose tukababarira. Ibyo byose twabikoraga mu rwego rwo kubaka umutekano. Nimuze twicare mu kirambi ni heza, bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com, Mukirambi TV 1. Kuko twabibabwiye twebwe turi kinyamakuru citwa Ikirambi. Iki kinyamakuru rero nico cyakeneye kugira ngo kiganire namwe. Rero tukaba twasuye abavyeyi hano kubwegera. Reka tuze gutangira na muzee wicaye hano atubwire uwo ari we, namara kutwibwira n'abandi baraza gukomerezaho. Njyewe nitwa Mugendererwa Ezekiel, ndi Revera Pasteur, nakoreraga hitwa mu Marungu mu itorero rya 37e KDC, niho nari ntuye. Nitwa Chef Ngabonziza Mutuganye Daniel, nari ntuye ahitwa mu Bibangwa, chef de localité waho. Naje nitwa Muragizi Muhoza Yves, nari ntuye ahantu bitwa mu Bijojwe, nahakoraga umurimo w'ubupasitori muri WTMC Park. Nanje nitwa Nyarukundo Françoise, navuye muri localité ya Gitembe, nije uhagarariye ba mama wa déplacer hano. Nanje nitwa Mukiza Rwezangoro Anania, ntuye hano kubwegera, ndi umupasiteri hano mu kanisa rya KDC. Nitwa Dibora Nyaremezo, nari ntuye mu Marungu, twahakoreraga umurimo w'Imana. Aha turi mu Kirambi niho twicaye, ariko kandi kubera ko turi kumwe n'abayobozi bahagarariye amatorero, abashefu, rero murakoze cyane. Reka nanone dukomezanye na pasiteri atubwire ayo makuru. Murakoze kutubaza ayo makuru. Twebwe twakoreraga nyine muri Rurambo, niko karere ahitwa mu Marungu, niho nakoreraga umurimo w'Imana. Nari umupasitori nyine uyoboye paruwasi. Twari dutuye aho, duturanye n'abandi benshi bandi moko, n'abafurero twari duturanye. Habayeho igihe kibi nyine kuri twe bakomeza kuza batwibinka, ubundi kandi twakoraga nk'abasaje bakunze guhuza abantu mu biganiro by'umutekano. Twabikoze igihe kirekire kijanye nk'imyaka nk'ibiri, twaye tugerageza kwicara hamwe tukaganira ku by'umutekano. Inka zaba zagiye tugahamagara abafurero tukaganira,
zimwe bakazikurikira bakazigarura, n'izitagarutse zose tukababarira. Ibyo byose twabikoraga mu rwego rwo kubaka umutekano cyangwa se kubaka igihugu tubanye, kandi bamwe twari duturanye hafi, twari dufite mwabira. Ariko habaye mu mezi nk'abiri yakurikiranye batugabyeho ibitero biradutwikira. Mu kwezi kwa gatatu hagati batwika imihana 3, abiyo mihana bahungira mu yindi ya Gahororo. Imihana yari yahiye ni Gahankundwe na Rwikubona Kageregeri. Tuhagize nk'ikintu cy'amayinga 2 turi kumwe n'abiyo mihana bahunze, barongera igitero batugabaho ibitero biradutwikira, kandi iyo mihana yindi niko guhunga tujya muri Bijojwe. Hagati y'ukwezi kwa 4 naho nibwo bongeye kudutera muri iyo mihana twari twageze, niko guhunga twisanga hano, twageze hano. Waruvuze ko warutuye hariya uri umurevera pasteur, ariko kandi nashaka kugira ngo nkubaze eske muri ayo makanisa yawe wari ufitemo abanyamurenge gusa, hari andi moko yararimo? Murakoze. Mu kibazo cy'uburyo bwo kubana n'andi moko mu bikanisa, abo twari twegeranye bandi matorero twari dusabanye mu buryo twahuzaga ibiterane, tukagirira ibiterane hamwe, tukagenderanira mu matorero, duhanana ijambo ry'Imana. Ubuzima bwa Gikristo nubwo twari dufatikanije mu buryo bwo guhurira mu biterane, mu buryo bwo guhurira mu mikutano, tugahanana ijambo ry'Imana. Ibyo twari tubifite. Mbese ahubwo amatorero y'abafurero niyo twari dusabanye mu buryo bw'ijambo ry'Imana kuruta ayacu, kuko ayacu twari dufite ikibazo cyo kudahuza mu buryo bw'amakominota, ariko ay'abafurero icyo kibazo ntitwari tugifitanye. Ndibuka neza hari aho nagiye nkubona mu bikorane birimo abafurero, abashi. Kuri ako kantu twari dufite kamati yo gutegura ibyo biterane, igizwe n'amoko yose yo muri kariya karere, uhereye mu matorero ya Rurambo ukajyana ukageza mu matorero ya Gahororo. Icyo giterane cyaduhuzaga nabo, twari dufite kamati igitegura abanyamurenge n'abafurero. Uko niko twakoraga, kandi cyari giterane ngaruka mwaka, ariko hagati no mu mwaka twagiraga n'ibindi bito bito tugiye duhuriraho. Murakoze. Shefu yarafite abantu yarayoboye, yarafite imihana yarayoboye, araza kutubwira ku mihana yarayoboye, abantu yarayoboye uko bari bangana, kandi aze kutubwira nimba ashobora kuba yaratwaye abanyamurenge gusa, cyangwa se araza kutubwira nyine andi moko nyine yaratwaye, atubwire n'ukuntu bari babanye n'ayo moko. Murakoze. Jewe navuze kuko ndi chef de localité wa Bibangwa. Ahantu narinduye ahantu bita kuri Gaso, précisément muri ya Kamogo. Narindwaye abanyamurenge n'abafurero n'abanyintu ndetse n'abashi n'abatwa. Aya moko yose twari tubanye neza, kandi imihana ya Bibangwa twari tuyoboye. Hari umuhana wa Ryakamogo, hari umuhana wa Gaso, hari umuhana wa Muramza, hari umuhana wa Gatare ari wo muhana w'abafurero benshi bari bahatuye, hari umuhana wa Muramza, hari umuhana wa Kabonero, hari umuhana wa Bijigiye, hari umuhana wa Gahosi. Iyo niyo mihana igize Bibangwa, nongeyeho umuhana wa Nyamarogwe, umuhana wa Nganda na Nyabujeje. Mbese iyo lokalite igizwe
n'amaveni aribo banyumba 10 bagera kuri 7 baserukira iyo mihana. Rero Bibangwa ikaba yari ipakanye na Gitoga. Gitoga n'indi lokalite haciye uruzi bita Rusizi. Gitoga iri hakurya, mbese Rusizi igabanije Bibangwa na Gitoga. Bibangwa kandi igapakana na Gitembe nayo n'indi lokalite. Bibangwa kandi ikongera igapakana na Bijojwe. Bibangwa hagati ya Bibangwa na Bijojwe haciye uruzi bita Nyagitakwe, nirwo rugabanije Bibangwa na Bijojwe. Bibangwa kandi nanone ikongera igapakana na lokalite ya Gifune. Bibangwa n'ubutware bugize igihe, tware bwa Mutuganyi, n'ubutware bugize igihe kirekire, bugenda butsimburana kugeza kuri njewe uyu utwaye kuri none. Natsimbuye abandi bagiye bambanziriza. Njewe ntwaye igihe kimaze imyaka 2 nyoboye, ariko hari abandi bambanjirije natsimbuye. Rero twari tubanye nayo moko neza, dukorana, twajaga inama za buri gihe z'uburyo twubaka akarere kacu. Mu buryo muri Bijombo habayemo intambara igize imyaka yogera nko kuri 4 n'itanu, ariko twebwe tukaya turwanira amahoro, twicariraga inama zo gushakisha amahoro. Muri iyo myaka yose yatambutse iriya hari intambara iwacu muri Rurambo cyangwa se mu Bibangwa, duhaye turwanira amahoro. Hakozwe amanama menshi, habayeho amakamati, kamati zatowe nyine zo gushaka amahoro muri kariya karere. Twumvikanye, tuje inama nayo moko yose, tugenderana, tuganira, dusabana. Muri iyo myaka ndumva kuko hariya hasambutse muri bagenzi bacu muri kiriya gihugu ca Bijombo iwacu hakiri amahoro. Rero twebwe intambara yaje kutugeraho, ariko hagaragaje ubutwari muri Rurambo n'abashefu baho, dushakisha uburyo bw'amahoro hamwe n'ayamoko y'abafurero n'abanyamurenge n'abanyintu n'abashi n'abatwa. Twabanaga neza. Intambara iraza iradusenya, turahunga turaza, ubu turi hano kubwegera. Muri Bibangwa twebwe abari bahatuye, mbese nkanjo habivuga nka shefu, buryo twari tubayeho hariya twahingaga ibigori n'ibijumba byinshi. Ibyo byari bitunze abantu bari hariya muri kariya karere, bari babayeho mu buzima bwo guhinga, gukorora. Twari dufite inka, twari dufite ibitungwa, intama n'ihene, twari dufite muri kiriya gihugu kandi byinshi. Mbese hariya hantu muri kiriya gihugu twatekerezaga kuko nubwo kitari Edeni, ariko mu bundi buryo hari ahantu heza twororeraga, twari dutungiye amatungo yacu, twahingaga, tubayeho neza mu buzima bwiza butarimo n'indwara. Muri ubwo buryo uko niko twari tubayeho hariya, tworora, dutunze, duhinga ibyo kurya byinshi. Habe n'ubu ibyo kurya byahasigaye byoribwa mu buryo bw'imyaka nk'itanu mugabo ibyo twagiye dusiga. Muri ubwo buryo uburyo twahingaga hariya mu Bibangwa, twahingaga kungo, wasohokaga ugahinga inyuma y'inzu, niho twahingaga. Ntabwo twari tugikubita urugendo rwo kuja guhinga kure, kuko twari twarabonye imbuto duhinga
hafi ku mago yacu, ibyo kurya twabisingiriraga hafi. Muri ubwo buryo byari bitworoheye cyane, mu buryo ubuzima bwa hariya mu bibangwa bwari ubuzima bworoheje, bwari ubuzima bufashije ingeri zose, kuko batari bagikubita umuhambaro. Kera bahingaga mu rubuga, ariko ubu ngubu abantu bahingaga ku ngo, imbuto zose zikatwitaba, ari izo mbuto zo kurya by'ibigori n'ibijumba n'amashu, ndetse mugabo n'ibishimbo byari bisigaye bihera. Twahingaga n'ibishimbo n'amashaza, n'ibindi hahingwaga n'igitiga, mugabo n'igisusa bagiteraga naco kikera, n'ibidoho byose byahingwaga. Imbuto zose ngire ngo hafi ya zose zari zisigaye zera hariya mu bibangwa, nta kintu cyo kubura ibyo kurya mu buryo bwose. Imboga n'umutsima byari bihagije, ibyo twari dufite byari biduhagije. Rero uburyo twari tubanye n'ariya moko, cyane cyane abantu twari twegeranye cyane, mugabo no guturana mu mihana byari bisigaye ubu byarabaye, ariko cyane cyane twari duturanye twegeranye, abafurero bafite nk'imihana yabo, bamwe abanyamurenge bakagira iyabo. Ariko ubu noneho hariho abafurero twari dusigaye tubanye bakaba mu mihana yacu. Twari dufite abafurero, umuhana wa Nyabujeje warimo abafurero bari batuyemo, umuhana wa Bijige warimo abafurero bari batuyemo, na Murambya yari irimo abafurero n'abanyamurenge, amazu agiye abangikana. Mbese twari duturanye tubanye neza mu mihana n'abafurero. Njewe ndivuga iti canje, njewe nari mfite abafurero babiri, barimo umupfurerokazi w'umupfakazi. Nahingaga imyaka, n'ubu ngubu imirima yanje nasize yari shobora kuba yakwera imyanya 8 y'ibigori. Uwo mupfurerokazi w'umupfakazi n'undi iwe afite umugabo we ni pasiteri twakoranaga mu ikanisa. Abo bantu bombi iyo twezaga imyaka, uwo mupasiteri twahingiraga hamwe, ngahinga umurima, nanje wari ufite itongo, tukawufatikanya, wera tukagabana imyaka. Uwo mupfakazi narahingaga imyaka yera, akaza tukamutekerera akajana mu rugo rwiwe. N'ubu ahari afite amarira menshi, nzahari ari ahantu harimo kwicara dutumaho ati njewe sinzi kuko nzabaho tutakiri kumwe namwe, kuko ibyo mwankoreraga. Inka yanje yarabyaraga, bakaza kujana amata. Abo bantu bombi mvuze ngakamira abana biwe, nafashije abana biwe banywa amata y'inka zanje. N'ubu ngubu arantumira isaramu ivuga ngo ya mata wambaye ubu tuzongera kandi duhure tubane dufashanye, birya mwazaga mu nkorera. Ndahamya yuko mu mibanire yacu n'abafurero twarafashanyaga, mu buryo bw'imyaka yacu twahingaga, mu buryo bw'inka zacu twakamaga, twabahaga amata, twabatizaga amata, mugabo bagakama amata nabo bagaheza abana babo. Twari tubanye neza n'abafurero mu buryo twatandukanijwe n'intambara. Rero muri ubwo buryo bw'imibanire yacu n'abaturanyi bacu nyine aribo bafurero nyine n'abanyintu n'abashi n'abatwa, twari tubanye neza mu buryo bw'imyaka myinshi, kuko Rurambo ariyo yaratwagamwe amahoro n'umuco mwiza wo kubana n'abandi neza n'ayandi moko. Nyuma yabwo twebwe Bijombo imaze guterwa, twakoze ikintu cyo kuvuga ngo reka turwanire akarere, dutora amakomite y'abasaje, bagerageza dutoramo moko yose, abafurero n'abanyamurenge n'abanyintu gutyo. Ayo moko yaragize iyo kamati kugira ngo barwanire amahoro y'akarere ka Rurambo. Ariko hageze muri iyi minsi nyine itambutse, kuko ibyo twakoze amanama menshi cyane, twahuriraga mu turere tutandukanye, za Marungu, za Gitoga,
tanto rimwe zikabera mu banyamurenge ubundi zikabera mu bafurero twese nyine byerekanaga kuko twese turi umwe dushaka amahoro y'akarere ka Rurambo. Ariko habaye muri iyi minsi nyine ishira amezi abiri ibintu birahinduka kuko haje amagroupe armé ya étranger aribo bari dutabara na FNL bari bagize ikintu c'imyaka nka 15 FNL bari muri iki gihugu cacu. FNL Red Tabara nayo iziraho. Abo ngabo nimo binjiye muri ariya moko binjira mu afurero bashaka kubereka kuko twebwe ari twe banzi baradutandukanya baducamo. Rero ico kintu nico cateye amacakubiri yacu n'abafurero bashaka kudutandukanya nabo. Noneho rero biza kuzara nyine intambara ihita isambura akarere. Nuko niko ibintu byagenze biyungana mayimayi. Bamaze kwiyungana mayimayi bateza intambara isambura akarere kacu. Yego mu byadutandukanije n'iriya mitwe yitwaje intwaro. Iriya mitwe yitwaje intwaro yaragiye yinjira muri ba mayimayi ishaka kubereka nyine kuko umunyamurenge atari umukongomani. Nabo barashukika barabyumva kuko nyine mayimayi nayo yataye umurongo imera nkaho bumvikanye nyine kuri ico kintu. Baradutera barifatikanye baradutera bidutandukanye n'abafurero. Ariko hari abafurero bamwe n'ubu barira bavuga bati ikintu cyadutandukanije n'ubu twebwe amarira yacu no kuvuga ngo umunyamurenge ataraboneka muri iki gihugu ntikizagira amahoro. Abo ni bamwe mu bafurero bavuga iryo jambo. Murakoze kumbaza iryo jambo. Amfete Rurambo uko iteye reka ariho mpera. Muri noro ya Rurambo ni hari hatuye umuhana wita Gashama. Iyo Gashama mu gihe ca mbere ngo niwo muhana wahitiwemwo n'abanyamurenge igihe ca Murere bazamuka, kandi wari umuhana munini cyane Gashama. Ukamanuka aho nari ntuye hari nko hagati. Nari ntuye ahantu bita mu Bijojwe. Mu Bijojwe uva mu Bijojwe winjira Bibangwa, wava Bibangwa ukaja Gitembe Marungu Gahororo. Uvuga ko Bijojwe yari hagati yari hagati y'akarere ka Rurambo. Mbese Rurambo uko twari dutuye ntabwo Rurambo ari nini kandi ntabwo ari na nto cyane, ariko yari ifite population nishi y'abafurero kuko nyine mu byumva nabo nibo benshi nyine bari majorite. Ariko nyamara twari dutuye mu turere twose duturanye kandi ibyo twakoraga twari tubisangiye. Ubuzima jewe uhaye uvuga navukiye mu Rurambo kandi mfite imyaka igera 50, ariko aba basaza twicaranye ngira ngo imyaka 50 ndayifite. Oya ntabwo ndi mutoya. Aba basaza turi kumwe iyo historia y'Igashama n'ahandi urumva abo barayizi cyane kuko nje sinayibonye. Ariko rero mu buzima bwacu ko twari dutuye mu mutekano wa kariya gace, mu bisanzwe twari dusangiye byose n'abafurero n'abashi. Isoko yari imwe, amashuri wasangaga nimba tuvuze Gitoga ugasanga ifite école primaire imwe, nimba zinabaye zibiri ugasanga harigira abana b'abanyamurenge n'abafurero, ugasanga directeur n'umufurero, abarimu baravanze abanyamurenge n'abafurero, ugasanga nimba directeur ari umunyamurenge nanone abarimu baravanze n'abana baravanze. N'amasegonderi nuko mu turere twose uhereye kuri de Rurambo ukageza Igahororo naho hari amashuri. Ibyo niko twari tugiye tubisangira. Dusangiye ibitaro mugabo n'amakanisa.
revera hariya ugasangaga mu bitaro twagiraga indwara yari yaratugoye iterwa n'imbeho ya ruvutura bita iya gripe. Ni nkayo ndwara gusa wasangaga abantu benshi barwara. Rimwe na rimwe umuntu yazindukira inefo ku mushyashya yatahaga yarwaye malariya nawe tukamujaniye mu bitaro. Abantu bakicara bazi ngo indwara za ruguru iri iwacu inishi yari malariya yari gripe, usanga byenda n'izindi ziterwa byenda n'imirire y'igiturage, usanga bagiye bagira ibibazo byo mu nda, ariko n'amarimatizimu aterwa n'imbeho. Ariko rero uko bimeze mu buzima twari tubayeho, jewe ubwanje natewe isindano mvuye gukora examen d'etat. Hari mu bihumbi bibiri, mu 1998 nibwo nari mvuye kuri examen d'etat Uvira nshitse ndwara malariya, nibwo banteye isindano ya mbere. Nabwo yari inteye ubwoba, ariko kuko nyine nari ndwaye ndavyihanganira. Nari mbivugiye kubera kano kantu chef yavuze ngo hari umwana w'imyaka 18 ngo washitse hano aravuga ngo kuva bayeho ntagiterwa urushinge. Ivyo birashika. Hari umugabo wasanga ari umugabo canga umuvyeyi w'umugore waba yarubatse ataraterwa isindano. Nimba narwaye gripe aragura ibinini akaba ari twakoresha, ariko ikintu cyitwa isindano atarakibona. Mbese mu buzima bwiriye iwacu twiberagaho nk'abari mu yindi si, niko nabivuga. Ubuzima bwacu ko twari dutuye cyari igihugu gitekanye. Twagendaga ijoro n'amanywa. Uraziriye iwacu ikintu twibazagaho ni ibintu by'amakanisa byo gusenga Imana. Wavaga mu bijojwe nijoro saa moya ukaja gutarama mu bibangwa. Wavaga mu bibangwa nijoro ugatarama mu Gitoga. Urugenzo ugenda nk'isaha imwe cyangwa amasaha abiri mu ijoro. Ntaco wikangaga, uramugenda ucanye itoroshi yawe kugira gusa ngo udasitara. Urahura n'uwundi uramubaza ngo esurinda akakubwira ati ndi naka ko ndatambuka. Aho ni mu ijoro. Naho amanywa yari yaga niko abafurero baza babivuga. Twari tubaye muri bene ubwo buzima, twibwiraga ngo ni amahoro. Habaye mu myaka yashize nk'imyaka 4 intambara zitangira kuba muri kara gace ka Bijombo na Minembwe. Intambara zimaze kuba zifata igice kimwe c'abafurero bo mu Masango bagatabara aba bafurero baza Bijombo na za Minembwe. Bagarutse bagenda bagaruka, tubona bagiye kuzinjiza umwuka mubi mubo twari duturanye, kuko Masango niwo mupaka wa Rurambo na Bijombo. Mu kugaruka kwabo bakaza gushaka gushira icyacumbi mu babo bafurero basize, bababwira kuko abanyamurenge babamaze. Intambara bahaye barwana ari y'abanyamurenge, ariko abafurero bandi bari basanzwe batabaye muri ivyo ntibumva ivyo bintu. Bakababwira ngo twebwe turi mu mahoro. Bigeraho baza kutubwira ngo dufite intambara y'abana bacu b'abafurero bashaka kwinjiza icyacumbi mu bandi ngo bageraho na Rurambo boyiteza ibibazo. None tuvire hasi rimwe dufatane twese mu rutoki turwanye ico kintu. Nico gihe twishaye twese, abanyamurenge n'abafurero n'abanyintu n'abashaba bashi bake, ntabwo ari benshi muri kara karere. N'abahaba bamwe usanga ari ababaza gushaka akazi ariko batafite amafamiye, ariko ntibagira ikibazo. N'ubu twarinze duhunga nta kibazo tugirana nabashi. Mugabo intambara yabaye mu Rwikubo na Kageregere na Kahundwe, bahiciye umushi ari mu muhana w'abanyamurenge, ngubwo yaraturanye n'abanyamurenge, kandi bavuga ngo abashi ntabwo bahagurukanye n'abafurero ngo bakore ikintu cyo kurwanya umunyamurenge. Mbese basa n'abadushize hamwe n'abashi. Mbese narivuze ngo dutangira ibiganiro zo gushaka amahoro. Dushiraho komite y'abasaje bagenda batanga amahoro mu turere twose uko tungana. Wari uyikuriye ni Revera Pasteur Muyehe ya Revera wa Kadese wa Paroisse ya Kadese mu Gitoga. Wari umwungirije ya Revera Pasteur Mudumira
nanone wa sepake mu Gitoga w'umufurero bakagenda bagiraga abandi bakorana nyine yari gurupe y'abantu barenga 10 cyangwa se begereza na 20. Buri gihe cyose bakoreshaga amanama ahamagaje abashefu, abasore, abagabo, rimwe na rimwe bagahamagara bakaja mu muhana, bagahamagara abatuye muri wa muhana n'abandi bavuye mu yindi mihana itandukanye kugira ngo babashe gusangira ibiganiro byo kuvuga ngo iki kintu gihaye kiza kirazana umuco mubi, ahari byenda tuzisange mu ntambara. Habaye mu minsi iyi ya nyuma yaduteje intambara, batangira kuzabaza bavuye mu masango, batangira kuzabaza bakiba inka igahororo, bakazijana nijoro, gashorera inka 10, inka 20, inka 3, 5. Nanone uburakari bw'abasore b'abanyamurenge bashaka kurakara, ijya groupe y'abasaje bakababwira ngo ni mwihangane, tidutezwe intambara n'ikibazo cy'inka 5 cyangwa ikibazo cy'inka 10. Ni mureka abantu basaje bahaguruke bagende babikurikirane mu basaje batuye za masango n'ahandi, turebe kuko zino nka hari zogaruka, rimwe na rimwe zimwe zikagaruka, ubundi kandi hakaba izitagaruka iyo zitabonaga igihamya kigaragara kuko ari bo bazijanye. Dutura muri bene ubwo buzima, bigeze mu minsi ya nyuma baraza biba inka, bamaze kuziba abazikurikiye bashike barabarasa, bafamo umwana umwe yari umwungeri, agwa mu nzira arashwe na mayimayi. Ngo amare kuraswa ba basore nabo bazikurikiye bapfuye umwe, bafata inka zabo bafurero barazizana, bamaze kuzishitsa nanone abasaje barahaguruka bati izi ntambara nubwo dutakaje umuntu n'ibintu byagiye, ariko nimwemere mwabafurero mwe nimugarurize zacu mwajanye tubasubiza inka zanyu. Abafurero barabyemera bagarura za nka, twongera kubasubiza za nka zabo. Nanone turavuga ngo umutekano n'umutekano, ariko bo kuko ari abantu kera binjiyemo n'iriya cacu yabaye iriya mu bijombo na za Minembwe, barimwe abana babo bagiye barwanira iriya, ndetse mugabo bamwe baguyeyo, ariko aba basigaye babona kuko ababo bafite ikintu babarushije kuko twe tugituye mu mutekano. Nyamara ababo bari mu bihuru n'abanyamurenge bari mu bihuru bakishimira kunyaga izi nka zacu, hariho ubuzima bwabo buzahinduka, ariko bakirengagiza kuko ubuzima bwabo nanone bubinjiza ndanje, nanone bari mu bihuru baranyagirwa n'imvura, twebwe twari tugitekanye turi mu mazu yacu. Hari hatarashirangira ngo izumweru 2, igitondo kimwe yari saa 11, umuhana wa Kageregere, umuhana wa Rwikubo, umuhana wa Kahundwe iraterwa, bariko babyutswa n'amasasu. Imana irakinga, nubwo abantu bapfuye, ibintu biranyagwa, amazarashya, ariko uko intambara yari ije ntabwo ariko byabaye. Yari intambara isa niteguye gutsemba, ariko Imana irafasha, abantu barahunga basohoka muri ya mazu, amazu asigarashya, ariko abantu bayavuyemo. Hatwikiwemo umubyeyi umwe w'umukecuru, niwe watwikiwe mu nzu, ariko abandi n'abapfuye n'abafiriye hanze, barasiwe hanze. Ntiyarakecuye cyane, ariko yari umukecuru yagize ngo asohoke, ahurirana nabo, ahita asubira nko mu nzu kugira ngo yihishe, bahita batwika ya nzu ayihiramo. Rero ababo bari bamusize imbere, nk'umugabo we yarasohotse baramurasa arakomereka, ariko aho bita ngo ku kibero cy'inzu mu ruhavu rwiza aratambuka asubira inyuma, arahunga aragenda, barakize. Ariko umugore watinye gusohoka atwikirwa muri ya nzu. Naho abandi bapfuye barasirwa mu nzira bariko bahunga bagenda. Mbese abantu nyine barapfa, imihana barayitwika irashira. Naho tukaba twari twarubatse ikintu cyitwa local defense, kandi cyari mixed, cyari kivanzemo abafurero n'abanyamurenge. Mu gihe kimwe na kimwe twaterwaga na ziriya ngabo ziva hanze, tuvuga nk'ingabo z'abarundi n'abandi bavuye mu Rwanda.
twahagurukiraga rimwe twese hamwe n'abafurero. Ndibuka FNL yigeze kuba ahantu bita ku Kiryama, ihahaza abantu ikiba ikanyaga mu mayira, abantu ntibari bakizinduka, bamenya ngo wagiye kugurisha inka bagategera mu nzira, ngo buce tuje inama twese abafurero n'abanyamurenge, kandi banyagaga uwo ari we wese babonyeho amafaranga. Turahaguruka dutakira leta iraza, imaze gushika ifatikanya n'irya local defense, baragenda batera irya FNL bayikura ku Kiryama, iragenda ihungira ahantu bita mu Majaga, mbese ni gahoro ruzaja mu Masango, ni ahantu hari ishyamba rinini. Bamaze kuhagera baba nk'abatinya kuko babonye imbaraga zari hamwe, kandi bumva nyine barabashoboye. Duturaniye imyaka yose kuva ico gihe cy'iyo ntambara yarashize imyaka 17, ngira ngo nta bundi FNL yigeze gusubira guteza ibibazo mu banyamurenge cyangwa se muri Rurambo. Bukeye haza Red Tabara, bagishika ntitwashoka tubatahura, baza bitonze baciye bugufi bashaka kwereka abantu kuko bavukana, barimo abatutsi bakabamwe abahutu, bakavuga ikirundi abandi bakavuga ikinyarwanda. Muri kwa kubana tubitegereje tubasangamwo inzira itari yo kutwubakira, ari yo kuzadusenya. Bigeze aho babona ntiduhaye tujana ku murongo, bituma bagenda begera bari abamayimayi bo mu gihuru baza Masango, bashaka kubinjizamo imbaraga no kubemeza kuko bashobora gufatikanya, noneho bakabakuriraho buno bwoko baturanye bw'abanyamurenge, babemeza kuko izo nka batunze n'ibindi byose bazabibahesha bakabirya. Abafurero kuko abantu barebaga hafi, kandi barimwe ibirara byinshi, barimwe abantu b'abakene benshi, babwirwa ikintu c'inka bagiye guhabwa batarazihingiye cyangwa bataraziguze, bakumva nibyo bashobora gukora, bituma bajana igice kinini c'abasore b'abafurero, bakoresha imbaraga zabo kugira ngo banyage. Niyo yari objectif yabo, oro batazi objectif y'abano barundi n'abano banyarwanda yo kudusenyera. Intambara zija gutangira, leta irazamuka, hari muri 2019 ngira ngo bohereza abasirikare bari bayobowe na Colonel Sematama. Azamutse nanone yiyambaza local defense iri ivanze abanyamurenge n'abafurero, barasa irya Red Tabara, barayirasa batwaye nk'ikintu c'amezi 4. Local defense iradutunga, byari bitutuje mu mutekano, yari local defense ivanze. Noneho icajega kuba ikibazo, bano barundi binjira muri mayimayi nayo ikinjira muri bano ba local defense bene wabo, bashaka inzira zo kutwivanaho kugira ngo dutandukane, babone ukuntu badusenyera. Mbese mu magambo magufi, twabayeho mu buzima buvanze, dusangiye byose. Amakanisa nk'iwacu aho twari dutuye, twebwe urusengero rwari ruvanzemo abanyamurenge n'abafurero, ugasanga igihe cy'ibiterane twese turabikorera hamwe, turaja ku makanisa y'abafurero tukaharara, nabo twagira ibiterane iwacu bakaza bakaharara. Mbese nta kindi kintu twabonaga cyasa naho cyo dutandukanije, ariko tuza gutandukanywa cyane n'izo, kuko ubwabo bari basanganywe mayimayi, ariko mayimayi yari yarananiwe kudutandukanya. Ariko bari abagabo b'abarundi n'abanyarwanda bahageze, bigeraho badutandukanya, baradutera, twisanga hakubwegera. Mbese mu buzima bwacu bwa ruguru bwari ubuzima tutogereranya n'ubundi buzima bw'ahandi hantu, kuko twari tubayeho mu buzima tutovuga ngo n'imbaraga za leta cyangwa se ngo ni kihe gisirikare kiturinze. Twari twibereyeho dutujwe n'amahoro Imana yari yaraduhaye, duturanyemo nabo n'ayo moko n'ubwo yaturutaga, ariko tukababera ibyishimo nabo bakatubera ibyishimo, kuko twari duturanye. N'ubu bararira bamwe muri bo
cyo kimwe nuko natwe duhaye turira ariko nyamaraga imbaraga nyinshi zagiye iwabo kuko babonye abamerceneri babafasha bituma badusenyera turahunga. Kuri none Rurambo uhereye Igashamu kageza Igahororo amazu yose yarahiye. uze ko njyewe nari ntuye ahantu hitwa mu Gitembe ariyo lokalite ya Gitembe. Mu byo nakoraga ruguru navuga ko nakoraga mu ikanisa, nari mfite ibyo nakoraga mu ruhande rw'abamama. Rero nari mvuze ko nagiraga ishyirahamwe nakoreragamo cyangwa se association. Nari mvuze kuko yari abanyamurenge n'abapfurero, ndetse abapfurero ari bo benshi. Ishyirahamwe twagiraga ryari ishyirahamwe cyane ribogamiye uruhande rw'abamama, ariko icyo twakoraga mu magambo ahinye bagitaga ngo ni ADDF. Mu magambo arambuye ryavugaga ngo ni Association pour le Développement Intégral et Défense des Droits de la Femme. Rero ibyo twashakaga cyane kwari kugira ngo dushake kurenganura nk'abamama mu gihe bashaka kugira ngo barengane cyangwa bashake kumenya ihaki zabo. Mu byo twakoraga bimwe ni ibyo ngibyo. Ubuzima bwacu cyane bwari bushingiye nko ku bintu nka bitatu: twari abahinzi, ubundi kandi twari aborozi, ubundi kandi twari abadandaza. Rero iyo duhinga ibyo twahingaga bizatwitabaga nk'uko abambere babivuze. Twahingaga imyaka myinshi, ibijumba n'ibigori n'ibindi nk'uko bagiye babivuga. Rero muri ya myaka twahingaga hari icyo mvuga nk'uruhande rw'ubukene bw'amafaranga ntaho butaba, ariko iyo myaka yacu yabaga ibyo kurya kandi ikaba amafaranga, kuko twahingaga ibyo kurya guhaha twari tukuzi cyane. Twahingaga ibyo kurya byacu bikatugeza ku bindi, ubundi kandi iyo myaka ikadufasha tukayigurisha amafaranga kuko byagiraga isoko cyane, amafaranga tukayabona. Mu ruhande rw'ibyo kurya imboga twaziguraga igihe dushaka, ariko dufite izindi mboga zacu twituraniye tugira ku mazu yacu, imboga z'uburyo bwose. Ukagenda ukareba izi ngizi ukazishaka kuko tuba tuzifite. Mu gihe iminsi y'amasoko tukagenda tukagura ziriya zo mu isoko kuko tuba dufite n'ibyo tugurisha kugira ngo tubigure. Ubundi kandi mu ruhande nk'ubwo rwo guhinga, abo bavandimwe bacu twari tubanye neza kuko mu buryo bwo guhinga badufashaga. Njyewe ndavuga nko muri iryo shyirahamwe, njyewe ubwanje n'igihe cyo gusarura ibigori bazaga kumfasha ntabinyize, bakambwira ngo bazoza kumfasha ibigori cyangwa nimba ari ugutera no kugira gute, byose babikora. Muri make bari abavandimwe dusabanye, tutari tuzi aho umuzi w'ubugome woturuka usibye igihe cyabuzanye, ariko bari abavandimwe dusabana. Natwe twabafashaga nk'uko badufashaga. Ubundi igihe kibi kimaze kuba nk'iki cy'intambara, nk'uko bavuze intambara bijombi igihe ibaye, twarabiganiraga tukumva nabo bafite impungenge y'intambara, tukabiganira. Ndetse igihe kimwe na kimwe twagiye tugira amasengesho, kenshi twagize amasengesho yo kugira ngo tubisengere tugafatikanya, nkabona nabo ko bariyiriza, nkabonaga ko nabo birabababaje kugira ngo bitugereho. Rero ndavuga kuko mu ruhande rwabo twari tubanye neza, twarafashanyije. Ndetse nko mu ruhande rw'imirima, twebwe nitwe twagiraga imirima myinshi. Mu ruhande rwanje njyewe ndatekereza n'uno mwaka dufite, nari natiye abapfurero 4 nari mpaye imirima bahinze itari yo gukodesha, yo kubatiza ngo bahinge. Reka mvuge iki kintu, hari ikintu ejo bundi naragitekereje mu myaka 3 ishize. Hari ikintu abapfurero bazatonesha ikintu cyitwa inkoko. Muri iyo myaka ko ari 3 niko nabonye abanzanira inkoko yo ku mwisho w'umwaka. Ni ikintu bazabubahiriza. Iyo ubonye umuntu ukuzaniye inkoko mu bapfurero aba ari umuntu ukomeye, aba kuzirikana. Muri iyo myaka 3 niko nabonye inkoko, ndetse mu mwaka ushizeho nabonye 2 rimwe nzizaniwe n'abapfurero, kandi dufatikanyije abo dusangiye urusengero. Ndavuga kuko twari dusabanye. Ibimenyetso bimwe twabonye by'intambara, kuko rimwe na rimwe twotekereza kuko intambara zoba, hari amasoko aremere epfo, nk'amasoko ya Sange, Gahungwe, Runingu. Rimwe na rimwe kera natwe abashoboye kugenda barayaremaga, ariko habaye muri no myaka
nta muntu wacu uworemye sange, nta muntu wacu uwogeze mu gahungwe, ubundi kandi nta muntu wacu wociye inzira ya masango. Ariko abacu bo bakagenda bakagaruka, ndetse nabo mwaganira nk'icyo utuma akakubwira ngo wowe ntuma ariko wowe ntiwocayo, ndetse n'urugenzi muba mufatikanyije rwo kuja Uvira akakubwira kuko waca sange ariko wowe bidashoboka kuko wohaca utohuruka. Ibyo ni bimwe byatweretse kuko hari igihindutse. Mu ruhande rwacu rw'abadamu ndatekereza muri iyi myaka 3 twagiraga ikintu mbere kuri iryo shyirahamwe navuze nagiraga ikintu zambakorera cyane w'imarisi. Rero iyo duhuye nimba hariho teme yari hari twakoreshaga, icyo twashingiragaho cyane twavuga hejuru y'amahoro, tukababwira kuko abamama nibo bafite abagabo b'abamayimayi, nibo bafite abahungu b'abamayimayi, tukabereka uburyo tugomba kubana, uburyo bwo kwigishanya, twaganira tukumva nabo barashaka amahoro. Tugenda tubikora gutyo tugira ngo bizakunda, bigenda bikunda, ariko ejo bundi intambara ibaye ndatekereza kuko twatandukanye umunsi wa 5 turaganye kuko muri iryo shyirahamwe kuko tuzahura umunsi wa 2 tukagabura amafaranga twari dufitemo, ariko ntibzakunda, ntibatubwiye kuko hari ibitero batugabaho. Twatandukanye ku wa 4, ku wa 5 turahunga. Ndatekereza kuko mu buryo bw'intambara twarakekaga tukabona kuko isa niyabaye, ariko ntabashoboye kutubwira kuko hari ibitero bihabiza. None icyo bubafasha cyane kiruta byose ni ukubacyura bagasubira mu gihugu muri abuzima bwa ruguru, kuko nta handi nta yindi sibaho. Je nzambwira abandi ngo sinzi cyatumye Imana itari yarayigize Eden ngo yigirira kundondo. Nicyo cyambere cyiza. Za malaria zirahari cyane cyane, umuntu arwara malaria kaja mu bitaro yinga rimwe yaza amarindinga agasoka karwara n'abana nuko. Hari malaria irenze cyane. Tukabona ndibo bishobora n'abana kuba hano kuba ufita umuryango n'abana kuva ngo kuri malaria ntiwabishobora. Ukutura abana mu mazu nje nani nakiriye ingo 7 twazaga turyama bagaruka harya muri veranda. Nabandi nuko icyo bikora nyine kubera ubuzima bugoye baguma kugenda niza malaria no gutinya umutekano mukeya, baguma kumva amasasu, bamwe baja zakamanyura ngo nenda niho hari umutekano, abandi bakaja za Nyangezi ni Bukavu gutyo. Bari mukuza bagafata abandi ruhande rw'abasirikare. Hambere nari ngiye kureba inyana hari hirya biriya biti birebire, igembe impaye ndeba inyana n'Imana yandutse, naza kuja naho bamayi bari munsi yanje, inkazi turi kumwe n'inkazi undi mugabo. Mu mwanya nyine mbona umwana azayiruka ati dore bamaye, ndabanza n'umwana ntihagarara, baraserutse amatwirukana, turiruka wende kurenga rugo ntibanze uhagarare, baraza bama kubiti guti ruhande rwanje, ndaza mbwira abasirikare bamye bicare, hagurutse abasirikare babiri baragenda, abandi basigara bicaye ngaho. Nyabo nari muze doni inka ziri hano tibaruwe babijari. Nimuze twicare mu kirambi ni heza, bimenyera kiburuga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1.